Imaynaya munasqa wawqimasi allin hamusqa kaychik kay lección de escuela sabática quechua parlaypi. Ichapis noqanchikqa chinkarqanchik ichari, pero kay trimestre noqanchik aswan kallpayuq qallarispa kasun. Maypitaq noqanchik parlaspa kasun kay lección de escuela sabática, el Evangelio de Juan nisqata. Imaynatachus kay evangelio parlawasun Señor ninchikmanta, imaynata presentan chaykunasta noqanchik yacharispa kasun. Allin hamusqa kay watejmanta Diospaq bendición ninwan qallarispa kasun kay trimestre noqanchik Diospaq palabranta yachanapaq. Chayrayku cuentay munayki munasqa hermano. Libro de Juan importante noqanchispaq. Imarayku, porque Juan Jesuspaq ujnin yachachisqan karqa. May munasqataq karqa munasqa wawqimasi. Ari, apóstol Juan munasqa apóstol karqa yachachisqan. Chayman hinataq kay libro de Juan describen, willan ichari Jesucristuta Diosninchik tatata hina. Chayrayku kay evangelioqa mana willanchu Jesusmanta. Manchayqa sut inchan pichus Jesus kasqanta. Aswan importante kay librupi kasan creey ichari imaynata noqanchik runa hina creena tiyan Señor ninchikpi. Entonces aska yachayniyuq kasan kay libro de Juan. Hermano, invitaykikunan kicharinata maychus kasan kay capítulo 2 niwanchik kay libro de Juan versículos 1 en adelante. Kay capítulo noqanchik tarispa kanchik historiata. Maypitaq kanan llaqtapi kasarakuy kasqa. Ichari hinallapitaq nin Jesucristo invitasqa karqa. Piwan mamanwan kusqa yachachisqas ninwan ima. Kay versículo 11 ninga hinata. Jesus chay ñawpaq kaq milagruta ruwarqa Galileamanta kanan llaqtapi. Ahinamanta hatun kayninpa atiyninta rikuchirqa. Yachachisqasninta paypi creerqanku. Mayqin karqa chay ñawpaq kaq milagruri? Chay ñawpaq kaq milagroqa karqa mayqinchus nin ichari yakuta Diosninchikqa kutichisqa vinuman. Ari, kay versículo número 6 nin soqta hatuchaq rumi p'uñus chaypi wakisqa kasarqa nin. Judiospaq llimpuchakunanku hina sapa p'uñuta iskay chayri kinsa wich'i hich'akuq hina karqa. Diosninchikqa nirqa wawasninta chantapis pikunachu sirviqkunata correychis hunt'achimunchis chay soqta p'uñu wich'ista yakuyuqta nispa. Pero imata sirvisun noqanchik kay kasarakuypika nirqa imata niwasun runa seguro paykunapis piensarqanku. Hinallamantataq paykunaqa hunt'achiytawan Jesucristo ordenasqa nisqa correychis kunanqa sirvimunchis sapa invitaduman nispa. Pero paykunataq nisqanku imaynata yakuta haywasayku nispa. Qankuna kasuwaychik nisqa kasuytawan paykuna sirvimusqanku. Pikunachus uhyaqqa kay vino mana machachik ichari jugo de uva karqa. Entonces nin ichari aswan sumaq misk'i vinuta tomasqanku, uhyasqanku. Tukuypis nisqanku imaraykutaq kay misk'i vinutari qankunaqa haych'akurqaykichis ultimopaqra. Ñawpaqtaraq kaytaqa sirvimunawayku karqa nispa. Imarayku munasqa wawqimasi. Tukuypis mask'asqanku Jesuspaq mamitanta y pay parlapiananpaq. Sin embargo, mamanqa aparqa nin ichari Jesucristuman paykunata. Porque paylla atin obrayta milagrusta. Hinapitaq niwanchis kay versículo 6qa imaynataqa payqa obranan karqa yachachisqasnin rikunankupaq kay milagruta paykuna creenankupaq. Entonces tapukusuman, ¿acaso paykuna mana creerqankuri Diosninchikpi? ¿Acaso paykuna mana purirqanku paykunawan? Ari purirqanku. Pero paykunapis pikunachus qalla kasarqanku Jesucristuwan
munarqanku rikuyta ichari Jesucristo chayta yacharqa. Entonces chayrayku payqa paykuna rikunankuta obraspa karqa kay milagruta. Hinallataq munasqa wawqimasi noqanchispis creyentes kanchik, unay evangeliota noqanchispis qatirqachanchis, qatisanchis, chayllapi kasanchik. Sin embargo, imaniwanchiktaq, a veces ma creenchikchu milagrospi, a veces ma creemunanchikchu, dudanchik Señor ninchikmanta, pero kay yachaypi nisawanchik creena tiyan. Payguna creenankupa Dios kuyakurqa obrarqa chay milagruta. Ñawpaqman taskirispata lección de escuela sabática cuentallawanchiktaq hatun milagruta. Imaynataqa payqa niwanchik runa wawanta ichari wiraquchaq wawanta sanuyachispa karqa. Imaynata pay kawsayta qurqa ichari tukuytatas mamasqa noqanchik llakikunchis wawasninchikmanta. Noqanchikqa sumaqta k'amirikuspa no mask'anchik Dios ninchikta tukuy sonqo imapis kachun, pero wawasninchikpaqqa kawsayninchik haywanchik ichari. Ahinallamantataq niwanchik kay capítulo 4 cuentariwanchik versículos 46-48 nin. Chaymanta Jesús kutimullarqataq nin Galilea Caná llaqtaman, maypichus yakuta vinuman kutichispa chayman. Reypa sutinpi kamachik runa chaypi karqa. Payqa wawanta onqusqa karqa Capernaumpi. Chay kamachiqqa Judeamanta Galileaman Jesusman hamurqa, yachaspa payta watukuq hamurqa, mañakuq wasinman rispa wawanta sanuyachimunanpaq. Versículo 48 nin. Chanta Jesusqa payta nerqa: qankunaqa mana crewaqchikchu, manachu señalesta milagrusta rikuwaqchik chayqa nispa. Cierto munasqa wawqimasi, tukuypis maskarqanku chay tiempopi Jesucristuta milagrusta ruwananpaq ichari. Kaypita Jesucristo ninqankunaqa mana crewaqchikchu, manachu señales milagros ruwakun ñawisnikichikpi nispa. A veces ajina kanchis runas, ichapis wakin cristianosqa rikuy munanku, a ver rikuchiway imayna kanman sanuyasaqchu manachu ichari rikuytapuni munanchis. Es que aycha runas kanchik munasqa wawqimasi. Sin embargo, chay kamachayqa nillarqataq: Señor, haku rininalla, ama waway wañunmanchu nispa. Jesús nerqa: kutipuy, wawaykiqa kawsanqa nispa. Chay runaqa Jesuspa nisqanta creespa riporqa. Ari, kay caballeroqa kay runaqa kutiporqa, porque Jesús nerqa creeway nispa ichari. Entonces noqanchik watejmanta Dios ninchik k'amiriwanchik paypi creenata, payman noqanchis ripunanchikta, paypi noqanchik tukuy sonqo kutiripunata. Hermano, hermana, ima falta suyki kay tiempopi qan creenaykipa Señornikipi. Mana kawsayniki milagro, mana wawasniki estudiasanku saludniyuq, mana chay milagro Señor pata, milagro ichari. Entonces noqanchispis paypi creena tiyan tukuy atiyninchikwan. Libro de Juan taskirispa kasan ñawpaqman, maypitaq noqanchik tarispa kanchik waq historiata. Nini Jesús sanuyachin suchu runata. Kay capítulo 5 pi versículo 8 y 9 tarispa kanchik suchu runata. Maypichus payqa mana puri aterqachu. Sin embargo, tukuypis nin yaku qocha estanque karqa nin. Chay yaku kuyukusaqtinqa pichu sanuyay munaqqa yaykunan karqa, chay tiempota, chay ratuta sanuyanman karqa. Pero kay suchu runaqa mana aterqachu oqharikuyta, ni pitaq karqachu munasqa wawqimasi yanapananpaq, chay ukhuman yaykunanpaq, mayllakamunanpaq, puririnanpaq ichari. Chayrayku Jesucristo
Chayninta maychus payqa chukusarqa, chayninta payqa purisarqa. Hinallapitaq nin ajinata Diospaq palabra capítulo 5 versículo 8 libro de Juan nin. Jesustaq payman nerqa, sayarikuy, phuyuykita oqhariytawan ripuy nispa. Versículo 8 nin 9, chay ratupacha chay runaqa sanuyaporqa p'uñumanta oqharispataq puriyta qayarispa karqa, samarikuy p'unchaypi kayta ruwarqa. Munasqa hermano, kaypi noqanchik reparaspa kanchik usuchu runata. Kay suchu runaqa creerqa Jesucristulla hamurinman, Jesucristulla sonqonukhupi parlariwanman noqa sanuyasaq nispa. Rikurqanchik ñawpapi ichari imaynata wakin runas qhawananku karqa creenankupaq. Pero kay runaqtaqa sonqonukhupi karqa ichari creerqa mana necesitarqachu payqa rikhunanta porque Señor ninchikpi creerqa. Chayrayku Jesus qhawaytawan nerqa sayarikuy, waqllarqa. Imaynata sayarikunqa usuchu runari, pero Dios ordenarqa. Jesucristo siminwan milagruta obraspa karqa. Oqharikuytawan chay ratu pacha payqa puririspa karqa. Hermanos, hatun milagrusta ruwarqa y atin ruwayta kay tiempopipis Señor ninchik. Kawsayniykipi noqa kawsayniypipis. Hinallamantata niwanchik Diospaq palabran imaynataqa kay milagro obrakuspa karqa samakuy p'unchaypi. Kay samakuy p'unchaypiqa judíosqa wakintaqa mana allin rikurqankuchu. Tuturispa karqanku imarayku Jesucristo kayta ruwanan karqa trabajasan samarikuy p'unchaypi qhawariychisa leyta payqa p'akispa kasan mana kasusanchu nispa. Hinallataq kay capítulo 5 versículo 14 nin. Chaymanta qhipata Jesus chay runata templopi tarispa nerqa, sanuyasqa kanki, ama astawan huchallikuychu, ama maymanta aswan llaki hamusunmanchu nispa. Chayrayku judíosqa Jesusta qatiykacharqanku, wanchinankupak chay imasta samarikuy p'unchaypi ruwasqanmanta. Munasqa wawqimasi tapusayki qanta, ¿acaso mana allin yanapay runamasiykita samarikuy p'unchaypiri? ¿Acaso mana allin yanapana waturikuna samarikuy p'unchaypi? Allin kasan munasqa wawqimasi. Pero judíosqa estrictos karqanku leyninkuta paykunata cumplikunanta, nima llank'ata ruwanata chay p'unchaypi. Hinallataq paykunaqa condenay munarqanku ichari pita Jesucristuta. Nira qallarisaqtin ministerionta paykunaqa nin qatiykachasarqankuña wanchinankupaq. Imayna kanman kay munasqa hermano. Kay tiempo noqanchik cristianusta, pastorta qatiyasanchikchu, bautizqasqanmanta, predicasqanmanta, manachari, pero Jesucristo tiemponpiqa ajina karqa. Judíosqa simillamanta haych'aq karqanku Diospaq palabranta, simillamanta tukuy reglasta mandamientosta haych'arqanku, pero Jesuspaq milagros ruwasqanmantaqa mana kusikurqankuchu. Pucha nisuna ichari cosa allin Jesucristo kusikuyku kay suchu runa puririña nispa, pero paykuna reclamarqanku allinta munasqa wawqimasi, chayrayku wanchimunarqanku payta. Imayna kanman kay noqanchispis kay tiempo sonqonchista qhawarikuspa piensana tiyan, imaynata noqa Señor ninchikta creesani, imaynata noqa Señor ninchikpi sumaqta noqa apasani palabranta nispa. Chayrayku t'ukuychawasun kay lección de escuela sabática, maypitaq niwanchik munasqa wawqimasi, aswan importante noqanchikpaqa cree. Ari, siqan munayki wiñayta
kay cristiano kawsaypi chayqa creenayki tiyan Jesucristo wañuyninpi, creenayki tiyan palabranpi, creenayki tiyan pay aswan atiniyuq kasqanta tukuy runa patamanta pay obrananpaq milagrusta. Chayrayku niwarqanchik munasqa hermano, kay Juan capítulo 3 versículo 16 nin, Diosqa chay hinatapuni kay pachakaq chikata munakuwarqayku. Uqata churinta gorqa ahinamanta pillapis paypi creerqa mana chinkananpaq, chinkayman rinanpaqchu, astawan wiñay kawsayniyuq kanqa nispa. Hermano, hermana, reflexión tiyan noqanchispaq. Diosninchik kachamorqa uqata churinta. Chayman hinata payqa bendeciwarqanchik. Wañurqa huchanchik rayku. Entonces kay tiempoqa imatokan sapa cristianota, imatoka suyki qanta creeyta Señor Jesucristupi. Kasu ruayta, si Jesucristo ordena suyki bautizakunaykita, sonqoyki ukhupi chayqa bautizakuy. Espíritu Santo llank'asan sonqoyki ukhupi. Si Jesucristo waqllasasuyki ima carguta gan iglesiapi hap'inaykipaq chayqa kasu ruway munasqa wawqimasi. Importante noqanchik cristianospaq kasukuy chantapis creey. Chaymanta hina noqanchik wiñay atisun kay cristiano kawsaypi. Usqayllaña kasan Jesucristo kutimunanpaq, imatasu yasanchik paywan kuska kawsarikunapaq. Chay yachay karqa kay lección número 1 escuela sabáticamanta. Noqanchik wataqmanta tinkunakusun qhepan semana estudiarinapaq lección número 2 ta. Tinkunakama munasqa hermano.